يا ربي يا الله يا نوح النبي قلبي وليبني قبر تركناني المد يا رحماني بسم الله ننجل كبا مكا ربي خدرسي مكا خيله تنا قلبيتي يبو هرسي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناصر أحمد أنا أروح بجانا جان دكتن سينا شير قدا ولا خير إن شاء الله تعالى نيجي الله برنوتا خيرنا خسلا إذا دمركم جمال محمد برو بجانا جان دكتن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمالي سامنا صندوق خيسنو أيرو بالي صندوق خيسنو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سينا شير قدا ولا خير ترزنا رسولا تنقصنا نقيسي خنهك خنا دفسي جنة الرايح ميسي جنة خير قيسي أتم يا رحماني مقاصدين خناني يا ربي يا الله يا خنوخ النديني قم خير لقني قبرو تركناني مقاصدين خناني مكافيتين جلكبي وانين دبتشو فدو يا حكيم يا رحيم اترن خيرتو سينا بلجن إن شاء الله يا الله سينا شير قدا يسندنو بليان كيسن خنجر برانجاتي ولا خير إن شاء الله نيجي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كيا كقالي كقاري خان تورا خنان نور دفا جرتن هندمان كيسنو نجين ربي سنرت هاجرات وجا بغنا جان دفتن إن شاء الله تعالى سجنتا تينا نيجلا شير قراتي ولا فيرا يسين جتشا إن شاء الله تعالى خر درسي دا ولينا جينو درسين تون نكون بيك مسلا إدي سنين دبرتي توري ولكن سببا نتوركي تبجتشا دا أوزون سنين دبرسينا في أرى طول ربي خياتين كفدري أدين جرا هنگا دماتي نفانا تورا درسي أرى خيستي خوجي لالو سباتا رسول خينا صلى الله عليه وسلم خنقويا أهود إسان سبتا أدوي درتي akkasumas fotteeyfamuu mataa isaaniitii fi obsa isaan qaban fuulli isaanii madeeyfamuudhaa fi ilkaan isaanii irraa caccabsamuu akkasumatti dhanfoorri isaanii kun lamaan madeeyfamuu kana wajjin laalla inshaallah. nabiyyiin keenya nageenyi rabbii irratti haa jiraatu guyyaa lola Uhuud hadhaa akkam akka isaan liqimsan kan wajjin laaluta. diin kun yoo itti wal yaamnu yoo itti wal kadhannu wahuma laaftuu takka dhufee yookaan wahuma rakisha takka tan koo qabaddu enne itti wal kadhannu san nama fakkaachuu mala. ولكن دين كن دين قالي دا خن نبي ربي خن جالا الدنيا تنا اتفوتي فمني الكان اتجاب سمني ميلي اتجابين فولي ساني اتمدي فمي متان ساني اتري فميدا خناف دين كنا أكان جبي فتشو دنده ودا قبنا بليان كيا قاعدة إسابينه يرتي قاعدة إسابيتو إردو كويته دين كنا نتز دبرسيت نتيمو لافتو متنا دين لفار كنه اتيول خرج شودان مشكا والكاود جر meewaan isaan diin kanarra mudata wajjin laalla guyyaa lola Uhuud akkuma as dura dabarsine waa'ee lola Uhuud irratti maal akka isaan tahaa turan waliin laallee jirra. arraas inshaallahu ta'aalaa mee sabaata rasuula keenyaa kan guyyaa Uhuudii fi musiibaalee isaan ichitti qunnamuu turte wajjin laalla sheer godhaaf balayyan keeysan afeeraadha hanga dhumaan nafaana turan isinin jaa. خرجت قريش لمحاربة المسلمين وأخذ ثار من قتل منهم في وقعة بدر.
akkuma beekamutti ummanni qureeshiidha guyyaa lola badrii kana hedduu miidhamanii turan guyyaa lola badrii nam meeqaa dhumee nam meeqaa booji'amennee turres dura 70 boojanii 70 guyyaa lola badrii ajjeesan jara kaafiraa jechuudha saabonni onam meeqaa shahiidenne guyyaa lola badrii akkas isan ni beeytan duboo hijaa guyyaa san isaan irratti argamte miidhaadhaa fi cunqursaa guyyaa lola badrii isaan irratti argamte san kafalachuudhaaf qophii ajaa'ibaa godhanii qophaawanii leenji'anii waraana baay'ee fudhatanii dhufan muslimtoonni guyyaa lola badrii nam meeqaatu guyyaa lola uhud nam meeqaa bahe nam meeqaa munaafiqaa wajjin yookaan abdallaa ibn ubayy wajjin duuba deebi mena barreessa darsii dheengadda baranneerra saabonni rasuula keenyaa wajjin baan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nama meeqa maasha allah muhammad zaakir rabbi sirraa jaalatu zaadakallaahu ilma wafaama kana caala rabbi siifaa dabalu nama 14tu shahide guyyaa lola badrii hayyee guyyaa lola uhud sahabaa nama meeqaatu rasuulaa wajjin bahe nama meeqaatuuf duuba deebi'e munaafiqa ta'e mee kana naa barreessaa inshallah duboo bilayyan kiyyaa guyyaa badrii kaafi guyyaa uhud hijaa badrii kafalachuudhaaf kaafirtoonni hedduun dhufan aishaa helwa jazaakillahu khayran nama 300tu abdallah ibn ubayy wajjin if duuba garagale guyyaa lola uhud jechuudha hawa kamaal hundummaan keeysanuu Muhammad Zaakir nama kumaa bahe kumarraa nama 300tu munaafiqa wajjin yookaan daanyaa munaafiqa abdallah ibn ubayy wajjin rasuula keenyaa fi saabota ganeef duuba deebi'e nama 700tu dirree uhud irratti argame saabaan ergamaa keenyaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi kaafirtoonni onam meeqenne guyyaa uhud kaafirtoonni achi dhaqan nama meeqameen abarreessa duboo nabiin keenya wakaana adaduhum ma'aman haalafahum 3000 rajul hayyeeme isinnaayma nama meeqaatu kaafirtoonni guyyaa san achi dhaqe yookaan dirree uhuditti kaafirtoota nama meeqaatu argame muslimtoota waraanuudhaaf dachaa muumintoota deddeebi'an duuba jarri kun nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dirree uhuditti dhaqanii argaman haala isaanii wajjin namni kumni tokko jiruun haa ta'u malee namni 300 akkuma jenne munaafiqtoota irraa abdallah ibn ubayyiitiin kan hoogganaman rasuula keenyaa fi sahabota gananiitiif duuba deebi'an muhammad zaakir akkasumatti hawaa hunda keeysanuu rabbiin jazaa isiniif haa kafalu nama 300 kaafirtoonni nama 300tu guyyaa lola badrii guyyaa lola uhud dirree san irratti argame guyyaa lola uhud nama 300tu argame namoota isaanii dhaqqabee fi warra makkarraa bahanii wajjin nama 300 turan akkasumatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama 1000 fudhateeti isaanii loluudhaaf dhaqe namni 300 abdallah ibn ubayyiitiin hoogganaman karatti isaan gananiif duuba deebi'an munaafiqtoota irraa kan ta'an hayyee duboo nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa kana keeysatti rakkoon cimtuun adda addaa akkuma dheengada dabarsinetti ergamaa keenyaa fi sahabota isaanii qunnamtee turte saabonni warreen isaan tika godhanii akka gaara gubbaadhaan waan gad dhufu eegan gaara gubbaa kaaya wardiyoonni bootaa san injifatamnuu gad hin dhiisinaa warreen janiin bakka san gad dhiisanii boojuu guurrachuudhaaf yeroo jalqaba nasrii muslimtootaaf argamtutti bootaa san gad lakkisanii dhufan cabinsi tokko kara kanaan argame gara biraatiin abdallah ibn ubayy yeroo nama 300 fuudheef duuba deebi'u khilaafa addaatii uumee ture rakkoon adda addaa guyyaa san keessatti argamte haa ta'u malee mee gama boodaa irratti ergamaa keenyaa maaltu isaa mudate akkamit dura sabatan waan jool ilaalla sabata rasuulu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati uhud ergamaan keenyaa guyyaa lola uhud ni sabatan kaafirtoota duratti wama'ahu jamaatun min ashaabihi minhum abu bakr wa umar wa ali saabota isaa irraa jammaanni hangi tokko haala isaa wajjin jiraniin ummata kaafiraa dura sabate nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam abu bakrii fi umarii fi aliyyi faa wajjin jira وقد أصابه عليه الصلاة والسلام شدائد عظيمة ركو ججبدو أجائبا تنسلا نافستات بادتشو هندن دينيتو إرقما خينيا تقيتو رقوياسا كيستي تحملها بما أعطاه الله من الثبات والصبر أوبسا في ثباتا رب سبحانه وتعالى إساخنن مصيبا سني في بلا سننداه إرقما كينيا أوبسني بادتني دبو درسبة فلقد أقبل عليه أبي بن خلف نمني جامو إرقما خينيا جيسو راف اتأديله يخاهو اتديمه نبي محمد صلى الله عليه وسلم يريد قتله إسا جيسو خفدو آلتهن خر إرقما خينيا كجيله فأخذ عليه الصلاة والسلام الحربة ممن كانوا معه نبي كينيا إيبو نما إسا جناجر را لقافته إسا في الرادية بسو إيقله إسا في الرادية بسو راف إجبات قدو إيقله وضربه ضربة كانت سبب هلاكه نبيين كينيا نغارا من رتي هاجراتو ايبودان أبي بن خلف ورانا
waraan suma saniitu sababaa du'aatti tahee achumaanuu du'an eenyu ubayyi ibnu khalaf harka nabii keenyaatti sallallahu alaihi wasallam lubbuun isaanii baate yoom guyyaa lola uhud jechuudha ولم يقتل عليه الصلاة والسلام غيره طول حياته نبي كينيا جرو إساء خيستي أبي بن خلف كان ملي نمت كل له ينجبني نمني إساء نجيسن جرو ساني إيقر لتنر خاصي هنگا دو سانيتي أبي بن خلف كان قفاتو هرك نبي كينيا تلبون إساباته كجلو تأسيقل تدبين نمني نبي كينيا تكينيا سانر خاصني هنگا دو سانيتي أجيسن يخاون من هرك سانيتي دوين أبي بن خلف كان أجا نبي كينيا تكا إسا ملي نمن أجيبني ووقع عليه الصلاة والسلام في هفرة نبي كينيا وصديمني بولتك خيسا خفن قويا أهود كانت يجورا بولتنا أبو عامر الراهب نما جاموتو قوتي توري نميچخم بولا قوتي قفا قيسي چتا قبار بلسي أكا أمني مسلمة قزي ديما رفن لف منقياتي سيني سينانيف أكسي بيير ففجاسي حالا خنانديس دو نبي كينيا صلوات ربي وسلامه عليه وصف الراهن أركن دقاني بولتنا خيسبون قيال الأود كان يجورا جلبي ساني مدويتي ترتي قيا كان خيستي أكمل ريغمتي يرو بولا خيسبون كانت يجورا جلبي ساني دوامتي مدوي فمتي ترتي وأغمي عليه نبي كينيا صلى الله عليه وسلم يرو بولا خيسبون تنا خيستي أكا نما ققبوتهن ققبني تران ججورا ورماه بعض المشركين إسانما حالا كان خيس جرو غري مشركتوتا دخاران دربتن إرقما خينيا صلوات ربي وسلامه عليه وان إسان دين رمدتن إلى لدو نبي خينيا دربتن أين ينمي دربتي خن جنان عقبا ابن أبي وقاص نما جاموتو إرقما خينيا صلى الله عليه وسلم دخاران دربتي يرو دربتو خنا خيستي فشج وجهه فولا خنا ديدو إرقما خينيا صلى الله عليه وسلم دخان إسان دربتن فول إرقما خينيا دوي فول إرقما خينيا فتيفمي توري يا سبحان الله يا سبحان الله وكثرت رباعيته وثنيته أكسمت ملهم إلكين إرقما خينيا صلى الله عليه وسلم قرن فولا في إلكين إساني تفول دراتون إراج أبسمتي ترتي إلكين فول دراتوني في أكسم قرن فونتون بكتكت إراج أبتي ترتي إرقما خينيا رام نجا رحمن ربي رتي هاجراتو قويا هود كانتي إلكين ساني لين إراج أبتي خلويتا إسان متى كايتان تنسيبيلا متى إساني قبا كافرتوني جبساني ترن خلويتان خرا هدودان چچبتي بقيتي متى إساني سنتي ترتي متى إساني سنتي ترتو يرو صابوني رالوكا سوداف وني وان سيبيلات إرج أبنا متى إساني كسم سنتي إرج چچبتي ترتي يرو إراباف نجاني هركسان كيستي أكا ملغ سنتي وانتيف هقا غا قولني رالوكا سن إلكي رسول خينا كسم وجين بوتي صلوات ربي وسلام عليه إلكي إنساني راجبتي دو نبي كينيا صلى الله عليه وسلم كي جانغو ياخنا كيف يفلح قوم خضبوا وجوها وجه نبيهم أكم ملكاو مني فول نبي ساني مديسين يخاو مني نبي ساني ده فول فتيس أكم ملكاو رافتا أنجين نبي كينيا دو دبته هو أخنا ربي سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ati waan takkallee amri isaanii irraa hin qabdu fedhuun dhiisaaf fedhuu ni miidha yookaan fedhuu ni qixaata isaaniitu zaalima kanaafuu ati waan takkallee jechuudhaaf godhuu hin dandeessu jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadin akkana jeen duboo yaa subhaanallah falammaa wasala shiiba nabiin keenya achirraa deemanii hunda gaara uhuditti ol galaniitiin jaan jaa'atuhu faaximaa bintuhu sallallahu alaihi wasallam faaximaan intaltisaa dhufte gara isaanii فغسلت عنه الدم ديغت بو فولا ساني راديته فولا ساني اكجرو ديني بليسه جرا متى الرسول خينا نفني خرمي قام ببغاغي خلويتان سنتي اكمل دودوي تورن فولي ساني لنا كسمتي دغا عتبه بن ابي وقاص دربتين چبه توري فتيفمه توري ميلي ساني بولا خيسه بوني چبه توري يا سبحان الله دبو يرو إسان دغارات يلغلن فاطمان ديغا خن راديته علي بشام بوصف فاطمان سيلنا دوما تكفوته gubdee daaraa seelana sanii fuutee madaa isaanii itti faffacaaftee itti wallante daaraan dawaa ta'u asumarraa baradhu duwoo madaan rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam seelana saniin wallaanamte seelana daaraa san daaraa isaa fuutee madaa ergama rabbii irra kiyye sallallahu alaihi wasallam fastamsaka damu sababa daaraan san irra naqamuutiin yookaan bakka fotteeyfamte san irratti
naqamtee irra qaqqabamuutiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi diinii ergamaa keenya irraa dhaabbate yaa subhaanallah guyyaa kana keessatti dhanfoora ergamaa keenyaa sallallahu alaihi wasallam ni beeytaniimi dhamaa kana dhawanii diinii irraa yaa'e duuba fuula isaanii kanarraayis fuulli isaanii fotteeffamee ture hin hafne mataan isaanii kumaan isiniin jee kalooytaa turre cabee seene ilkeen isaanii ta fuulduraa irraa ganna qabte duuba ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam diin kan akkatti isaan nuuf fidan obboleeyyan kiyya gallaalame diin kan akkatti isaan fidan gallaalame kagariin keenyaarraa aduwwii diin kana nyaachuudhaaf afaan bantee deemtu afaaniinillee itti dubbachuu dadhabne isaan ammoo lubbuu isaaniif wareeganii qabeenyaa fi lubbuudhaan diin kana bira dhaabbatanii dhaloota dabarsan wallaahi isaanuma kana wajjin jannata barbaanna isaanitti amanne afaaniin jenna walaakin dubbiin teenya duboo hedduu nama yaachifti وأصيب يومئذ أصحابه الذين كانوا يدافعون عنه بجراحات كثيرة أيضا guyyaa kana keessatti sahaabota ergamaa keenyaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhim warreen isarraa balaa ittisaadhaa turan hedduu madaaleen garagaraa isaan tuyxee turte hedduu takka miidhaman duba hello darsii irra jirranii waati qowwatan adeeftan inshaallah dhageeffadhu rakkoon qabu duboo guyyaa kanatti sahaabota ergamaa keenyaa sallallahu alaihi wasallam warra isarraa diina ittisuu turan akka malee balaan isaan tuyxee turte keessaahuu xalahaa hedduu takka miidhame duboo keessaahuu isaan akka abii waydaan jechuudha abu xalahaan hedduu takka miidhaman yaa subhaanallah osoo ergamaa keenyarraa sallallahu alaihi wasallam waan takka waan irraa deebisaniin harkaa fixatanii harka isaaniitii kanatti mataa ergamaa rabbii gubbaa qabanii balaa irraa deebisuu turan namtu waan takka waan irraa deebisaniin habaleellee harkaan qaban osoo yeroo ergamaa rabbii dhahuudhaaf habalee itti gaffidan harka isaanii osoo dhawanii quba kanarraa cicciranii fixan duba guyyaa san keessatti quba kana hunda irraa ciranii fixan osoo ergamaa rabbiirraa bakka isa dhawan ana haa dhawanii jee harka isaa gubbaa qabee akka gaachanaatti isarraa harka isaatiin osoo balaa deebisuu quba isaa kana hundaafuu irraa cicciran dubo yaa subhaanallah nuseybaan haati ummu ammaaraa yookaan nuseybaa binti ka'ab guyyaa kana keessatti ergamaa keenyarraa dubartii ta'uu isiitii wajjin hedduu diina deebisuu turte yaa maashaallah نبي كين صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأرى نسيبا يخاو إلا وأرى أمارة تدافع عني يوم بتاخي يمين لدوس يوم برقخي يمين لدوس أمارة إسي دينا الرأيتي بتنرك جنبي كين صلى الله عليه وسلم قيالو له هدجة شورا إسي اللي تو دبرتي تو إسي تي وجين هدو بلا الرأيتي سوترتي إسي رافي مصاب بن أميري خون جاء خنان قراني أرقما كين صلى الله عليه وسلم أبو بكر جاء تكون طلحة بن عبيد الله جاءتكون إسان كن هندنو نبي خينا مرسني دين الرادي بسوتران هاته ملي إسيلي ابن قميا يرو تنخيست تخندف ابن قميا اندفه إرقم ربي صلى الله عليه وسلم تكا أنا قل تكا إسما قل أنا في ستكما الدنيا الرجراتا أرى نبي محمد الجي سودان قبجي خنوف الناس بلا قام إسا قوتت وفتي ديمو قال الرتائي دبو في قارا رفه إرقم خينا جيسو صلى الله عليه وسلم yeroo kana keessatti bakka isaan du'an nuti haaduu nu janii musaabii fi ummu ammaaraan dura dhaabbachuu turan osoo dura dhaabbatanii musaab ibnu umeyrii guyyaa san osoo rasuularraa ibnu qamiyaa deebisuu ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam hin du'in bakka isaan du'an nuti haaduu nu osoo janii ergamaa keenyarraa isa dhoorkanii hanga sahaabonni warreen baqataniis baqarraa gaddacha'anii ergamaa keenyaaf tika godhan takkatti irraa dura dhaabbatanii osoo ittisaa jiranii musaab achitti ajjeese eenyutu ajjeese ibnu qamiyaadhaatu ajjeese yeroo kana keessatti ergamaa keenyallee dhakaadhaan darbatee fuula isaanii irra dhahee yookaan mataa isaanii dhahee fotteessee khuzahaa fudhadhu jeen dhawinsa kana ergamaa keenyaan jaabar haa hiya libnu qamiyaa fudhadhu kunoo dhawinsi kun ibnu qamiyaadhaatiin fudhadhu jeen ergamaa keenya hanjamaatti godhuudhaaf akka malee dhakaadhaan dhahee ture ergamaa keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi duwa nabiin keenya rabbi si haa qixaatu rabbi si haa dhawu janiini abaaran yeroo kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tiifattee wahiiti xiyyaan kun gaara akkuma beetti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bineensa wahiitti sallatee bineensi osoo diddiruu qaama isaa cicciree fixee gaafan gaara gubbaadhaa gad darbee laga buuse dubo du'aa isaa rabbiin akkasitti alaaqe ibnu qamiyaa dubo osoo isarraa deebisanii ummi ammaaraallee harka kana gubbaa habaleedhaan diree ture habaleedhaan harka kana gubbaa muree ture musaab ibnu umeyriilleen achi wareegamee shahiidee fuula rabbii gale hamza ibnu abdulmuxalib
sayyidu shuhadaa isaan illeen guyyaa kana keessa shahidan yaa subhaanallah duba sahabonni ergamaa keenya odoo isarraa deebisanii hedduu miidhamanii gariin wareegamanii gariin isaanii madeeyfamanii lubbuudhaan bahan wallahi diin kanaaf waan isaan hin tahin waan qabanii yoo isaanii fi nuuf cina laallu yaabboleeyyan kiyyaa dubbiin hedduu nama yaachifti diin kanaaf maal goone anaafeti takka yoom takkaa diin kanaaf beelofnee dheebonne yoom takkaa diin kanaaf hidhamnee biyya irraa baafamne yoom takkaa diin kanaaf rabbummaan duba subhaana wa ta'aalaa rahmatumaa fi tola isaatiin waan isaanii kanne nuufaa kennu malee dubbiin teenya hedduu nama yaachifti nama rifachiifti diin keenya osoo nu qabu warraa akkan taane taadaa jira yeroo takka aabaashii diin keenya asiifiichii daddarba yeroo takka gartee kaantu dhufee gubbaadhaa barooda osoo nuti numa jirru yeroo takka kaantu dhufee namuutuu gartee shufeeratee diin keenya kana osuma nuti jirru asiifiichi chiifiichi bubbutaadhaa jira osoo dhiirtikka abubakri siddiiq jiraatte irra diin keenya mataa gubbaadhatti ol tahee hundaa olitti ol bahee bula malee namni tokkolleen ka diini quba laatu hin jiru yoo laatees kan ajaaba hin jiru jechuudha laa yanqusu diin waan hayyun jan abubakrin rabbi irraa jaalatu osoo na lubbuudhaan jiru diin kun hin irratu jandubo gaafa khaliifummaa baadhatan yeroo murtaddoonni baay'atan keeysatti hayyee warreen guyyaa lolaa uhud shahiidan wajjin laalla insha allahu ta'ala yaa boleeyyan kiyya dubbiin guyyaa lola uhud hedduu jajjabaatti muslimtoota irraa guyyaa lola uhud keeysatti nama 70 irra hedduutu shahide qaceeloo qabadhu nama 70 caaluutu shahide guyyaa lola uhud kana sahabota ergamaa keenyarraa akkasuma mushriktoota irraa nama 23tu du'e mushriktoonni nama 23 du'e sahabota ergamaa keenyarraa nama 70 nama caaluutu guyyaa kana dirree uhud irratti shahidee fuula rabbii gale ridwaanullaahi alayhim rabbiin isaan irraa jaalatu dubo وقد مثلت قريش بقتل المسلمين تمثيلا فظيعا وقد مثلت قريش بقتل المسلمين تمثيلا فظيعا والله قيا كان خيست قريشين ورين مؤمنتوتا يخاو صحابة شهيدا أكمل حافظ كمال أيه حافظ كمال قافدو قيا كان خيست كافرتوني صحابة إرقما خينيا ورين شهيدا أكمل ججراني تتبتن دوبو أكمل ججراني تتبتن وقتل في هذه الغزوة حمزة أم النبي صلى الله عليه وسلم أدير نبي خينيا حمزة بن عبد المطلب قيا كان خيست شهيدا يقاو قيا كان خيست أجيف من غاف له رجل اسمه وحشي قربا مكان إسا وحشي بن هربي جاني تو دقچيسي ورانا خيست ايبو دا وراني حمزة أكا إني شهيدو يقاهو سببا أجيچا حمزة راتيب نبني سبباته وحشي عبد الحبش يقاهو وحشي بن هربي نما جاموتو bitamee dhufee hamzaa ajjeese dubo yookaan hamzaa shahiichise guyyaa kana keeysatti wabaqarat baxnahu imra'a hindii binti utbaadhaa garaa hamzaadhaa baqeeysitee turte baqeeysitee garaa isaa waakazat kabidahu litaakulahaa tiruu isaa fuute nyaachuudhaaf tiruu isaa fuutee falaakatahaa alanfattee thumma arsalatahaa firraa lafa darbite nyaachuu hin dandeenye akka warri gariin jaanitti dhakaadha rabbiin itti godhe jan firraa lafa darbite dubo firraa lafa darbite alanfachuu hin dandeenye waqad hazina alayhi rasuulu sallallahu alaihi wasallam ajjeefamuu hamzaa ibn abdul muxalibiif rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam hedduu yaaddawanii turan hedduu gaddanii rifatanii turan وأمر بدفن جميع الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها شهداء تقويا وهود وريقمن هنده ولقباتهم أفتم إسان كيستي وريقمن سن كيستي أولا إرام باسنا جانين النبي كينيا صلى الله عليه وسلم صحابة ثانية جن حالا خنان هجوما خيس شهيدني ولين أولا من دو صحابة نرقما كينيا صلوات ربي وسلامه عليه ولما رجع المسلمون إلى المدينة صحابة النبي كينيا قرى مدينة لا يقاو مسلم توني وقوم ديبيان قريشين إتي يهودوني أكسمات منافقوني هنجمات ورو يقلن مالجان وبلين إساني ورين إساني وجين بيتها فيجرون كجن لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وصو أكنوا تتين يتي أسانيتاني هندوان هن شيدا يقاهو دورا دواني الدنيا راهم بوقتا نيس نجي فمن نوجين تاين نتاويدني نما تاين ددب ديوان تيسات رفاقون وقرتني كيسان تان همزا فادوي أبلو فادوي جاني هاسو يقلن دبو هنجمات تقروداف منافقتوني جمان عبد الله ابن أبي بن سلولي في يهودوني مدينة دا حالا خنان هنجما ergamaa keenyaa fi saabota isaaniitti godhuu eegalan haa isaan hanjamaatti godhanii haa dhiisanii isaan milkaa'anii waan barbaadanii wajjin waliin bahan dubo
guyyaa kana keessatti Anas ibn Nadrii faatu wareegame akkasumatti Abdullah ibn Jahsh faatu wareegame akkasumas Anas ibn Nadrii faa jiraga wa inni la ajidu rihal jannati min wara'i uhud janduwo Anas ibn Nadrii guyyaa kana wallahi anshurufka jannatatiin gaara uhudiyya sitti arkajanii tuuta kaafiraata wali qabamtee jirtu dhaqanii seenanii abaleedhaan hanga tokko eegaa akka godhan booda isaanilleen hin galleechi wareegamanii shahiidanii fuula rabbii galanii milkaawan akkasumatti Abdullah ibn Jahsh du'aa kadhatee yaa rabbii kiyya yoo gartee har'aan tana siif jecha shahiidee ajjeefame gurri kiyyanarraa cirame funyaan kiyya murame afaan kiyyana murame guyyaa qiyaamaa hoggaati na gaafattee maaltu kana si ciccire naan jette sii jechaan ciccirame sii jechaan akkana teejee akkaan si gabaafadhu yaa rabbii kiyya hiree kana na badhaasi sii jecha shahiidee asirratti kaafirri haana cicciruu jee rabbii isaa kadhate anaafis silaa taate waa hedduu asoynaa waa hedduu yaannaas hamileen teenya fagoo jirti waan akkanaa yaadannu dubo jara kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhugumaan milkeeyfate dhugumaan dhiira ajaa'ibaa godheetis gaffide wallaahi waa ilma namaatuun fakkaatan yeroo kana laaltu yaanni keenyaa fi yaanni isaanii addaan fagoodha yoo waa'ee isaanii gallaaltu dubo ilma namaatuu sittiin fakkaatan nama yoo ta'an akkuma keenya isaanilleen jiruu jaalatan akkuma keenyatti maatii fi jaartii qaban akkuma keenyatti ilmaanii fi haadha abbaa obboleessaa obboleettii warreen jaalatan hedduu qaban san hundaa'uu dhiisanii biraa deemuu hin jaalatan akka keenya taanaan walaakin isaan guutuun isaanii toltuurra jiran waan ta'eef wal harkaan teenya taata dhilli arshii rahmaan gaaddisa arshii rahmaan jalatti haa wal garruudha baay'inni isaanii insha Allahu ta'ala wal harkaan teenya jannata keessatti haa taatu waliin jan haadha mana isaanii biraa yoo jihaadaaf gabbahuudhaaf deeman jannata wal garrajanii dhudhungatanii itti dhaammatanii biraa deeman malee niin dhufaa waata kanarraa yaaddain ijoollee tan akkana godhi kas godhi hin jiru wanni kana isaan biraa fi ri'aayatillah tika rabbii keessa jiraadha yoo jiraanne wal agarra yoo shahiinne insha Allahu ta'ala wal harkaan teenya jannata jariin dhaammatanii deeman yaa maasha Allah wallahi rabbiin nullee carraa akka isaanii kannee rabbiin nuuf haa kennu hiree isaan badhaase rabbiin haa badhaasu obboleeyyan kiyya waa hundaafuu diin keenya haa jabeeffannu diin keenyaaf haa jiraannu diin kanaaf haa duunu qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin salaanni keenyaa fi qalmi teenya jiruun teenyaa fi duuti teenya rabbiif ta'uudha qabdi diin isaatiif ta'uudha qabdi kan jiraannuuf diin keenyaaf kan wareegamnuufis diin keenyaaf ta'uu qaba rabbii hiree keeysaan badhaasee numaa badhaasu dubo obboleeyyan kiyyaa bara sadaffaa keeysa jirra akkuma beeytan bara tokkoffaadhaaf inneetii godaansa rasuula keenyaarraa bara lammaffaadhaa seennee waan bara lammaffaa keeysa arkamees waliif himne akkasumas waan bara sadaffaa keeysa arkame walii himuudhaaf deemaa jirra amma waan bara sadaffaa godaansa rasuula keenyaarraa arkameen takka takkaan isinii lakkaawa sirri na hordofaa dubo bara sadaffaa keeysatti godaansa rasuula keenyaarraa sallallahu alaihi wasallam ergamaan keenya intala isaanii ummu kulsum heerumsiisan eenyutti usmaan ibnu affaanitti heerumsiisan eegaa intalti isaanii ruqayyaan jalaa duute boodaahi ammallee tan lammaffaadha ummu kulsum deebi'anii kannaniif akka taarikaa addunyaadhaatti namni dubartoota yookaahuu shamarran nabiyyii rabbii lama fuudhe usmaan ibnu affaan malee hin jiruu jan warri taarikaa akkas jaan dubo ergamaan keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi duraan ummu kulsum ruqayyaadha kannaniifi turan usmaan ibnu affaan khaliifaa sadaffaatiif ruqayyaan gaafa lola badriitiif ergamaan keenya faan sallallahu alaihi wasallam deemanii turan usmaan ibnu affaan wajjiin lola badrii hin dheyne maaliif jennaan isi dhukkubsachiisaadhaa jira waan ta'eef isaanii hojjichi dhaqee qabsaa'uu hin dandeenya isi dhukkubsachiisuudhaan shaakalaman jechuudha duboo osoo ergamaan rabbii dirree badrii irra jiraniiti odoo isaan ichi hin galin ruqayyaan isaan duubaa duute eegachirraa galanii lola badrii galanii raawwatanii uhudiif bara sadaffaa bahanii galan boodaahi ruqayyaa intala isaanii bara sadaffaa keeysa usmaan ibnu affaanii kannaniif jechuudha namni dubartoota shamarran ergamaa rabbii lama fuudhee usmaan ibnu affaan malee hin jiru kanaafuu usmaan summiya dhannuureyni saahiba ifaa lamaa janiinii yaaman saahiba ifaa lamaa janiinii yaaman usmaan ibnu affaan maaliif jennaan dubartoota